Ka Umrah District jong kamabuk ribai Presbytery ke bahap apa ke KJP snot sabni mentang kasni kala penpau baka jingtri kam jong kabalang kamlong tangki sokon ro jong ke yimani ndika doi sabar jong ke yimani lamba ka jingtri kam nakam taban penpa ki kiwa masumari ki do do wa bakum juru masumari kami mariang kani kalong lamba ka jingtri kam jong ka komiti ya ka beltep kam ka Rural Social Economic and Life Development Committee hakama mentang kasni la pelaj ki sambai do kha hakawa umrai kamulang sibentaru penyadai kami mariang pakam juru kajing syakri ya uplay. Akan kasni la pelai kemba 10 kilo kisamai dok ha kate kawa ya kabar jukhat ru kawa kerwa. Kabadan hapo upo usam joko terbas nong pelun jongkari boy district. Ya kan kajing tiak sambai dok ha kate kawa la yasmata langru do ba okharpuri ubade ubid officer joko soil and water conservation umroi bid house kumukongsan balas kiru kajing don lang jo reven iar khakrang ulang uwe ni ki pastor rangba joko KTP snat sepni. Nata ubah PB Seliang Chairman Kedor Basnong Umrai Pelun, ubah Syanlang Seliang Sekretari juga Deka Komiti, ubah Kansai Nengnong Sekretari juga Kedor Basnong Umrai Pelun bak komjuru. Kita memesan kirang bak belang bat kipai bak dungget kibadan hakate ketai bak komjuru kinong snong. Kibala pun pau kejing sokwen balang lak ban pelai dok ha hakane kawa, kamunong kejing rap pun ku ya kene kawa bat komjuru kanong. Ka bentah ka baki beri kelapan khoi dok khana ni banlong ka jingbam nakam ta kamet ka phat ka jongki dokumen barkaliang jong ka SELD jong ka Umroi district ka laphai khamat ban pendek pensa yaki do doa bat pelaj sembai ha ka ni ka wa ka ba labana nam ha ka ni ka dong ka than ka jongi lada amde bodon ka ni ka wa ngingek banginum yo ya ka snong Umroi namakadi ka ni ka wa ka pala penyo ya ka snong Umroi. Di hari ini kisnem kita berdam nak kalian jongka sengsamla Umroi Pelun ru syua jongka lockdown kita dapat pelat ia ki dok kha dok penat bat kilabu ru kisain bot ki bangi ui tingkren mentagi di kisain bot ki yang kum kajing maham ba ya kindo ki balik persya nak benta ki ba syok dawai nak benta ki ba penyap dusman ni ki do doa ki beranakan ni kawa Umroi kilabu kajing maham bat syua kalau lockdown makan mau barang kalian jong kisipai rang men nang teru kila persyang ban wantong de kijar namar bahakan ni kawa ngim syakru ban kawang jar nanti tang dak ba tangi kinong kwai ki ba kwai do ya kena kasi kena step kalong ka step ka kerpang na benta kini jong ka SELD jong kene ka Umroi district ke sukumen ba pila khot yang sakaneka step bangan yadon kat pati nama ngaruk ngalong we naki bangan jusu tunat haba perkhat ya kamariang namar balai bunsin habangai kendu baki rangba snong niju ya kren ha sepang kane ka NRM kabadai ka Natural Resources Management kaba ublay ula yang ba yin penan kam ya kane ka mai mariang kaba ulabu nadu kaba sedang jom kane ka perthai di dokumen sibun ba i chairman ba i secretary kilaiwan sanga hapo ba nidon hapo office kilai thu khana yanga sepang kata ka jingtri kam jongka SELD jongane ka district Umroi te ngaru daka basukumen ngala kloi ban yarap ya kene ka kam hana step ban penyo ya kini ki sembai dokha te laong I sekretari bangan long uwe naki chief guest hakane ka step te nga priang subhai kene ka por bat kei ka ba nginne akan por kolong ba ngin pene pensa ya kene ka memariang kajongi kabalong khamtam ya kiding kisi kabalong ke memariang ka ba ai katakal air ka bakhuj bangin ring mensim bat bangin penhiar mensim nangta lingba jong kene ka klau ka patap ka bangidon hakini ki area ki jongi kinmi bun teli jiwa kiba kala ban konsep makabanta kane ka memoriang ka jongi